Kurnan zulijaa darajaa guddaan faayame rasuula rabbiitu hadiisa isaatiin hime. ji'a tokko uume Dhulhijjaa. Uumee Dhulhijjaa keessaa bultii kurnan har'a keessa jiru. Ashuruu Dhulhijjaa. Ashuruu Dhulhijjaa tan jedhamtu keessaa Rabbi filatee jalla fi ulaa. Kurnan zulijaa darajaa guddaan faayame rasuula rabbiitu hadiisa isaatiin hime. Warra argatu nu taasisi yaa Rabbi mee. Kurnan zulijaa darajaa guddaan faayame rasuula rabbiitu hadiisa isaatiin hime. Warra argatu nu taasisi yaa Rabbi mee. Shugli nubbuufte nun dabarsi yaa Rabbi ko takka dabarraan hin deebi'u gaafa tokko. Ibaadaa teennaa nurraa qeebaliin dandeetta waan nu hojjenne kaan balleessaa dagata. Guyyoota kanneen ibaadaan isaa addumaa zikrii baay'isuu qiraatee quraana soomaa. Kurnan zulijaa darajaa guddaan faayame rasuula rabbiitu hadiisa isaatiin hime. Warra argatu nu taasisi yaa Rabbi mee. Kurnan zulijaa darajaa guddaan faayame rasuula rabbiitu hadiisa isaatiin hime. Warra argatu nu taasisi yaa Rabbi mee. Kadhaa ilaahii halkanii guyyaa baay'isu mukkul ibaadaa akka hadiisni nu ibsu. Yaa Rabbii kiyyaa akkam jedheetiin si faarsa situ nu kenne diinii islaamaa badhaasa. Yoo nu amanne ka ajreen isaatu dacha ramadaanaa fi guyyoota kurnan zulhijjaa. Kurnan zulijaa darajaa guddaan faayame rasuula rabbiitu hadiisa isaatiin hime. Warra argatu nu taasisi yaa Rabbi mee. Kurnan zulijaa darajaa guddaan faayame rasuula rabbiitu hadiisa isaatiin hime. Warra argatu nu taasisi yaa Rabbi mee. Yoo nu dalayne ka ajreen isaatu dacha ramadaanaa fi guyyoota kurnan zulhijjaa. Dhaamsa gabaabduu qabaa warra yaa'ee Makkaa risaalaatiyaa fuudhaa dubbisaa mee takka. Rabbiin nu kadhaa obboleewwan koo amaanaa hunduun beeytanii akka jiru biyyi keenya. Rakkoon tun tartuu taanumatutti taraa akka nuu fiduu furmaata makluuqa maraa. Rakkoon tun tartuu taanumatutti taraa akka nuu fiduu furmaata makluuqa maraa. Kurnan zulijaa darajaa guddaan faayame رسول ربي تهدي سساتين
warra argatu nu taasisi yaa rabbi mee kurnan zulhijjaa darajaa guddaan faayame rasuula rabbiitu hadiisa isaatiin hime warra argatu nu taasisi yaa rabbi mee dhaamsa gabaabduu qabaa warra yaa'ii makkaa risaalaatiyaa fuudhaa dubbisaanii takka dhuunfaa fi gamtaan hedduutu ajaa'imata rabbiin nu kadhaa rahmaanitti waa guddata hawaasa kiyyaa hundumaa rabbaa dirmatu kan namni gatee kophama isaa rakkatu kan namaan saamne ka isaa saamuuf roorrisu kan qe'ee isaa dhiise rabbi haa deebisu hawaasa kiyyaa hundumaa rabbaa dirmatu kan namni uusee kophama isaa rakkatu